when unim say and then anocho aba adwa sewa watch ne nioma no sanitary parts no ampa eyene adwa aba homa no so ma yene adwa entwetwe nkomo ne bisa no dia eko adwa ije ma che ya me de be me na awode wo ho de o nyankopon atom waye entotoye ne ahoboa etisen sa adwumadie soronko a wode asi wani so yi adwa ije me da se ye di kan process we because ye ba na ye tia abane musimi o ha no so ma lo nya na ye se regional minister ba o mu digi ma no soronko e wotitiwere e wo so ko guduma no pa no nkono nti na wo se ye di kan che ye di kan ne nchom se bi ye benya no na ye ne nkomodo ne ni mwanyama so akai nti minister abai school e wo ho no no won ye first year ye ko ye ma ye wo ho no 59 and no maba as at that time and I share woman adaka ye see what man you first year and in fact ye ko ye headmistress teachers makuma ku doing from the 17 and a headmistress kan wo nyina etia ye testo unit committee members wo nyina share ye testo and they weren't even expecting say be mo do so you know they had only say one girl one part until see agree mo say there be one part the next about so ba ko pe dey to home for some ba contributor nti ye no one girl pass because schools na ye konya makoma 5 nti eja ye gina ho ma within be 30 minutes no say ya chema maya no nyina enya wo modie na ti jo be hwe ni die wo mo ni and the mere fact o mo hu amato wa background ye dey be o mo hwe TV so meeting us one on one was story adwa memo to so for no anime on Facebook ye wo beautiful photos of donation no adwa no gina hwe ya waje ne white top ne yellow trouser ya wo che eniema no nti join your Facebook pictures ni videos no wo Facebook na nya bi hwe adwa to so mami it is said here mobile buy your mutia your festo ye chema wo mo anigi wo mo nim me kai me ne message di nkomo no ka shebe se madam ha no ye to ba de di staff common room ye ko ba se bi akwa bi hu se ya na ye yi ba akwa ma ne te di tie se ohun ni manu ya ko fia de aka de ye wo no ma me mo ne ye di for asem but no kro na ya na ye din because be ba the next day no de obinya de tie no ho no ye tiro and tiro has been lasted for even 3 hours. It's the next day, it was not better back or staff common room home. And that's a idea, and Kodani Yapa. Let's about how to do not answer how maybe a Kodium Kumani Tino. Home for prayer was about members from 15 cities and I met 20 cities. And the actual idea, you should not say a year to attend. And she a woman is so past all the way from Ukraine. Yajino Mohua, Yababa, your mother, your city. So, such 29 Yaji, Obia, Yanabia, Mamma, no one American. Ya mre wo bi but na me wo se mo mo tia se we ni a girl child me man say ya mre mo den bi ya mre mo ya de pa de abre ma ya ma me ma no ma so mo bo se wu ti o de me ma ne de beba ye beba ti me ma yo be yi de o ma me hwe girl child no na ti je so me hwe boy child enti nya se ye ka o moja na mom the focus of another foundation ni say ye be man kwada arikanta mai wa no ehu sege be fa so mbe issue mo enti je just ye chefa me sa ateke akoda bi kwanya akwanya ne ma me ni nkomo emusa se me nya me first mentor ana mo be na we me tu se na we me gare se na we me snitch no sa abaya it is not just about tearing the path ye ne wo mu di nkomo kire wo mu se point ko bi wo ka pa do go bi da and the point you need to go with the panty now they are from much to almost say and now the best you you know, because I new to her. It's me in our car, Jumaya, and I'm so for now, you're for the first school we are done. Cook for us, prayers, or my ready play. Homebody, a Bujano, a man, member, will be at home, cook for women they're training. And dear con my Naya horse, if you are, yeah, that's the quest to Kuba, near comrade so. Now, fear call almighty Quampipra. So these are the 5 schools are. Yes, show money. Adwa ma mensa mo abasubio
na yensere nhyira sɛ nyankopɔn twedi ampɔn no a wonka ho saa trimupa a wanyan wode tu saa na mo megidi sɛ in future a young girl bi a waje wo pad bi enso so anya saa ni so ade hunu no a wono so nyankopɔn boa no mu a wosi yie a wono so bedi saa wana mo nto yi achi adwa yɛda se nyame nhyira wo why CJ menso meda se na madai efiefu a omo sendi omo teku eni omo sempoa because me say Adom 106.3 but na ho no omo tie ye Ghana ha ne ama no ne omo de kakra because I related as 15 Ghana cedis we send 15 we send 20 we send 100 we send 500 and I am ma me baba costa ono so my 10 cartons enti ye do mo nyina se yakopon sure mo na on to omo nsem pe be ya afeda ye ba omo ho a obetumi asan so ye mo CJ Anocho about Dwasewa and I know atwetwe enkomo no Dixon Asantos CJ Dixon from Haarlem, Holland. I suggest you make it known to all diasporans to support you for all rural areas and urban centers distribution. Dixon, many thanks for your comment. Yadasi papa. Abna. Yada say obadian son kan joa ho na baby a wadru on kan ho mfam wa ya de adwempa wonya ye ne susua adom fon so adom na otu anamo no ye ka se nyame hye obi bia ya obetachi maya ma na ye fe pa nyame hye obi ba bia yisika ni free no obadian sha na mu emfam na CJ ye metwa so obekai se ye wo ha ya be se mebu some na hyase mu hono mo a na beto dwa ese arehusem bi esi wo amasaman okra na bokopɛ wo pokwase ben pokwase abamu ato obvious justice akakumensa ya susuye no ne se panyi bi omo ne bofipam so bufie no mumfikyire pe kwasiada na power husem bi esi ye no kwasiada no patutu tu a ye ku akwada ye kwa bi achi akwato na to take ase a na kwara ne tekrema eni honom no sasem no a adom kase atiefo nyina bagyatum se ye di asem na chi abofra no picture da Facebook sia ono anie it justice a ye kana asem no CJ onie na asem ne ba ne se sia no agina asem no da court ejabin court na panyi a omde sobo no susua no ne se na busua ne di sa adwuma ya omugina court no eye ni abe kanfra dodo na efe no staff on na yire agia lad na omama mu amienu ba kokora betwero BC na nsusua no ene se omudi sa adwuma no hwehwemu ne de yetete ne ade no se papa na gyetum se ne man na ase na ni tuo na se no modi di agro se de yom ene tobo abamu ano wo hwe autopsy report nso a eba ya na che se close range ankasa ena olusu moja dodo ena close range tuo kan no che se nsem bebre na no fieda ya woda fieda na busua pa kwada no krabre CJ okohwe said ye ne omubie so kakra ne ntumi ye nkyire atiefo ne mum no abusuafo ni bia kohwe ye no atwamfoni akyere se akwada no nano no omo apam firi na so ha ya pam ni nyina besi na so Jesus Christ omo apam ni nyina ti no hu nano na wo hu hwe ya pam na mame ba kote utie said busuafo ekasa eyeyawo nti omu yi no mo de neto ha kakra ma busuafo mo ya wufusom abena eyi no metiefo hu se wankasa na wo bi na me wo ho nti videos a odi aba abofra no na yi no ase mo ko pe no krabre nso mo fi mankesim nti hono mo ko omo de abofra no ko ho nti hwe ba bi omo kwa musie ye ho bra ambulance be sie ya omo twa adwo wo ho nti na mankesim nti abusuafo ni bitena se ewa abokope ha nti e papa eye apia akwada ne papa ene abusuafo bi efri mankasim baye no ene di ambulance na chi koye na CJ na eyare abna esu ana omanfo esu yentie bi na fe yiwia ya to aso nti join me on Facebook video no ne da ho no abofra kuma kama na yi omudi no kodru mankasim na musie ho nie okay abna yentie we ni mra sa wada ya mena na no onye pe we tum wa pam na no we onye pa we wa pam na no na wada atum da
Papa, you know, now when so bad, Abra so bad, Aquala no said he was Tiano, and I said almost if I yan. Aya homete. Papa no ye nipa bone for pa. Aquala ma wine ha. A wine ha. Just n'ani kura hu se n'ani wo. Ana se bibi no mo de ahye na fumu a. Ti papa ndo ye nipa bone. Enti ye sre aban. Ye de ye niska. Yes, ye pesata entrene. Eye adwuma. A se wo mo be papa no a. Onam ho yi achia. One ne mani nyina no. Omoma atantre ne nya adwuma. Na kwada de se de ehu no. Ya hu ni yie. Ya woto fi ya de da kwabra tire wotum. Kwabra ba no. Kwabra. Wuta jamna wa ye fmine. Ta jira mo wo yipra nu mo yo. It was what the wrong was so fun. Was the wrong was from Wabra je no kuobyo. Mo ye yazi me jada. Mo ya so me dido. Mo hu say ono a. If you say hu sakla no say ya wine ha na be si ne ha. And na this side so be si ha. Enti hu mpo say eye akwala no ene da ho. Na nim ne so no ne ha no ahono. And it's like yeah the praying film be ashen and him send be ya face no ebetimi aye yi kakra. Tinya dia hu say enipa na wogina ho no na eda ho no. Akra no wabre pa wabre. She said the akwara nda ho na ya homete so yo batan a na hu sa de we ya. Untime kra enhwe. Tuwe de esasam tenene eye adwuma. Fi so de kunipa nso we de e asam a akwara won ne obi eni wo ye kromfo we wi mu a wo ye obi a wo mantem ho bone koye wachiri e na om de aba so we de wo ye nyina mra nsam Wabre jira wutumo wabre ga kwe CJ dia ye show Facebook se sia no ebra omodia abamu ayi akaku na mu no nse na omuyi adaka no efri ambulance ni mu no na busuafo ni adofo bia o mankesimu nso omusuye pa omusuye na sede na kwada na yenti omoye so mudru ha momu mie so momu mie so na CJ wiase ye o wiase ya bewo akwada mfie dumi enu na wasori kwasi da no pa asense bayira wie se mede bayire mre koma nwan ewo mfikyire ha ya na kwada koya wa mabiem aduane no kra wodi si gya so ebianka na no ensuo CJ ebianka na wie ye ni o na odadaka mu no adaka mu odru wiase emu aya ye batan se obesie oba emu aya wan yare no aka se me bana yare mahwema dia mabon hoka anyeye ebiansi o we die me bana yira me hunu ya hwehwe botomu akwato na twene take se ti ye di boni sei wo wiase abofra no ne mfoni wa womba Facebook no ne mfoni justice ne mfoni ni handsome boy kwada eso osu nyina dachi oda adaka mu ye hata so abna ipawie ye o CJ yentie we nsusu na aye no ebeba so na hoboa ne guso mo be ye yi no ena ma ye akwada yi nana ba ye ma metewia ese ensusuye no babi agina papa ni na busu mu gina court no ne nkrofo ba fie se emoa bi wo ho no mo betumi di aboa wo mo se bi aye be eyeka e bia bibi kakra ana mo so mo nyom hwe tekrama na mo twae no mo fa no a nti akwada nana ba na ene ne wo fa no mo beto no wache mu kakra bro mo ba ye
ni o mama ni o mo de baye ni de o mo so busua ka kire o mo so mo fom sika nko no yenti no abufre yo ya daman waka na wababa wamba nti wat de abufra no so na mbere aso awo bayi nti adwena a wafa na woba ne wo nyinara wa adwena ayako me wode kan obayeyen wada afa nti waka daman wo wien na mo wafa na waka akira mo de na sa akira de wo bra hu bibi ana na lo si sala abani de mi na akira de eka na owu nti me wo nyina wada adwo ya onu ntuma yasa na lo onu ntuma yasa so nu ntuma yasa ya ma asam na wada na na wada ban sam mediske na wada aba yale yenja hwi mfime ho yenja bibia mfime ho yenja hwi mfime ho pie watempo ukurumpo yenja mfime ho nti sabo friend we twenta kira ma ada wada ba ya won fa nkaye won fa nko na won fa nkaye ma ado kura wada ba kwa akaye CJ eno no tuti ya wo se tekrema na kwada ne tekrema no ya wo matwa no de omo pese omo de koye omo fa no a na omo nyi wo mo hwe e wo de ekoso no na akwada ne mame eye mame asirifi yeah o se bra court emma papa no bail no omo betoto atuo e wo efie honom a omo ni mu de ntia na e de hu aboy ne kura no ne mai bi fa mfichi kura no mo suro ntia no so no osese emra no enkan contentem na senie no nyentem ma wom no mo hu babia no kreneda no won fanto ya wa ha na yete se omo atutu o mu fie ho yete ba ni yakun da de kire no kura papa o ma papa ni be na o be fie no na yete se omo atu sa atu no fie ho ana me de menti nkwala na me so mo kura me suru jara mo fa kire wa na wokunu no enti omo fa ho kura na me from so won to bi de kura na me suru na me from tiza mama nkwala na omo nko ba bia esisi ya kwesi na ewenti emere no duma ya kokoto a no kura ni ndadi na na asotwa de bo twa ma no mfo ntwemo ti CJ no amamre na ekoso e wo mankesi ba musieye justice awie ye nie nanka na ni so ade hu no son de opeso nyini beye ne son nanso nipa bia manamam o maji akwada yi nkwa kete adaka ketoa ne kura eya akwada adaka batan eya o eya de ekoso aka ne so obade enchichiro mo re si jo obade enchichiro mo re na emra no tisa ba ne se ne Ghana no yese eboni bi obi abedi bia no eye bailable boni bi obi abedi bia no court ne discretion etumi ma bail e ma ne yeye enti no obi antumi ne emra ne enka sade enti ne ma bail emra no mo de ye adwuma na de abusua hye no ene se beko wi akire atantene ne nya adwuma na obi a omadi akoda ye wati se no emra no ene wo mu ni sije ena wo hye no Adom 106.3 FM. It's Oye pe we tum wa pam na na we oye pa we wa pam na ri na wa da tum da no papa ina na wani so panu mio abra so panu mio kwabra meno wo boja no kasa
Adom 106.3 FM. Abna. CJ. Yebeko so di echi. You need the echi. Message say ba no. My basa. Doso. CJ mso Kofi na kwhye akakunua no mu bi e wo ho. Ebi mo krampo de menyi ni so mu nim de ekoso. De yebeka ne se obo ade fa kwada no kransi yi. Na bebia no kreda no. Bebia no kreda no. Yemfa no kreda nto. Sanse obi ntumi nse obi ade saa tumi wo meba na won se meba ma me saa CJ yenya ade saa na yemfum so mpo ne baye ene tu kasa ye ne baye ade ne yekoto ne twene pra ya no ho ebetena fie akwanhia tumisi yenyina ye nipa yeti ase okay abna yemfancy asem no court nko ade se ne awoka ne yani edi akire abna na yenhwe de bonkrata no ba komunu bi na afi yenko yanim abna pedase said ye kan ye no awose ye adwuma na ye bekoso de akire CJ medewo eba daily guide de obokrata mu na se yenim se NPP amanyoko na dwa beto na empanyifo makoma ko edu a obi apeso otu franka edema NPP no 2024 general election na omano ebeko no vice president into abo oguso dendenden na wode atudwa ese wono vice president awonam honom no omampani dada John Ajekum Kufuor ena wotumi dueduamu na wohunu na woyi no no wote seduaba ena omampani Akufuado esomu no woduaye wonecha ya ena omampani Akufuado so be somu ane sa abana omo eyiye no enyini from a chese eso na esemu nyina wodi tudwa ya wo chese emi bi etwemo so mampani dada Kufuor na abreso na oye mampani no ene baba papa ikobia na wone no enenam na wose odi dwuma so ma ba kokrampo no wo mutu anamo ekọ forum bia na eno eye Financial Times forum na omode hihye so omanye wo Ghana ha wose sabre no omampani dada Kufuor safomafo ena Dr. Paul Akwa ena wono ankasa so no ka ho bi ene atitire ne ntin bi na free Ghana ekọ sa adwumadie no na wose mu no eno kra na ncha mo sanso ko campaign to na emu no mpanyifo nyina akasa na enema baku bi wo ho no ma wonu no se ne woso mo ka ho asema wo mo kan ye wose so peso kasa mo mu na kwanya no woso kasa wiye yo mo ko coffee break no eno mampani Kufuor sabre no efe no ka chense be ma wakasa ye na koso saa obedru akiri osi efiri ho mo ba ye na ape ena mampani dada Kufuor be man appointment ya okoda abodo so ewo Ghana Telecom eho eni baby a omampani Kufuor hunu se bibi ewo ni mu oso be kasa obabia de ne nsasinebo akasa no oye ne political godfather ayo omampani dada Kufuor ena omampani Akufuor so ehunu no eyi no asora ni meta omudimua ede abedru ene nti oso no owo enipa bebre na wo vision kase ede ma Ghana ene ne party ma nti party man ehunu se wono ne ba na obaye no panyi bia na owo ni suodi hunu ehunu edache ene de woni mo betumi aye ne de ne baye nti ne party ma no epe obi a obetumi adi party nanim na wa break 8 no asesa Ghana shebra na eyo no Dr. Mahmoud Bawumia vice president ene wo se party ma no eto aba ede emano eno ho asem ewo da obokrata ni fa eto so miensa na eno achi nso no ena omo echese eye mame frema osay opare ya wono eye chief of staff no womo abona baso ewo katafa eto so ensia abaso bosonko ena akọ ede ama ne bekasa omo anano ya ni nyina no so no eho asem ewo ha sei nti eye Valley View University Ghana ena womo abona ba etisa nti omo confirm no eye Doctor of Science eye omo de ama no ewo ehwano ma te se no ubu ni din a ewo se the doctor eka hom na Dr. Okobon so eho asama eda ha wose National Health Insurance Scheme no omo 271 million Ghana cedis claims
na wɔmode aba no just 42 days ya ɔmode dwuma ediama health insurance no and ɔmode sasika no akwama yɛbɛka se Dr. Kuboy adwuma no ɔbɔ okay, so the last time I buy or make his announcement and say the coming few days on be make payment and he say payment no ma make na no so story am read na HSCC no ɔmode childhood cancer ɔmode no so aka health insurance ho ni so de hunu ne se mental health so no ɔmode ne hwɛ ne ehunu no ɛbɛka ho nti Dr. Kuboy mumu ne adwuma Dr. Bernard Okuboy obo adwuma na ɔmo sanso hwɛ sɛ ɔmo a ɔmo edi claims babaji sika na yɛ sanso de card ne kɔ a ɔmo kɔgye sika no ɛno so no CJ doctor hwɛ na ɔmo nye ho adwuma sɛ yɛ kɔ a ɔmo gye claim a yɛtua yɛ ɔmo dededen yɛ de card ne ba ne yɛ babaji yɛ pomodin hwa mo mo ntwɔ mo ho ncharge yɛn no mo wie nkɔgye claim no yes anyame betua ka yɛ bɔne enti yɛmbɔ Dr. Bernard Okuboy abaso yɛmbɔ na baso ɔbɔ adwuma papa ɔyɛ deɛ CJ na mede wo ɛba daily graphic da ɔbɔ krata mu wo hwɛ ha sɛ ya Zambia mampani na ɛka sɛ ɔsɛ Africa yehia sɛ African state no yehia edwadie ene sɛ yebenya partnership no na boa ama Africa atumpɔn nti ɛho asɛm ɛwɔ ha ɛwɔ katafatu so nsia ɛwɔ daily graphic mu Dr. Joseph Sian Japan executive chairman Edma Jospon group of companies ɔno ɛna wɔ ha ya plastic waste wɔde bi ɛkyerɛ ne de ɔmutum so ɔmutumi dandan ne de yɛ nneɛma ahodoɔ ɛno ɛho asɛm ɛda ha sɛ so no sɛ national insurance ayɛ kan Dr. Kuboy Bernard Kuboy yɛsɛ no ya hit 72 million 17.2 menkanasa 17.2 million membership, the highest since inception. It's a free bra national insurance scheme no ebebo ade no afei na aheti kosro pa ya empenyifo chese ahirikọ nanim na ne nyina no eye ya kono enye adwumade empenyifo bo no na ama nipa dododo mo ho ehye mu omo so adwuma mo ye kokọ me ahodo register omafo mo nte ho asem ebo mamane no na ama no abedu ha say and so the last time I doc by okay say by ending of this year no na omo hit omo target here 20 million yeah omo target here you know omo gina 17.2 yeah omo kwancha and me give sense show dey go but we can acquire highest no international oh yeah no omo betumi adru ho na eno achi so no omo chese ye mame nkọ katafatu so dunsia na we no memo so taw CJ wo hini bi na posifo ache no ne nyina ene se rubber asase a no wo adua rubber enua ni bi no be se 33,000 na wo hini wo destroy ni nyina ho asem e wo ha nti omachi odikro no e wo jabin krum ene nipa mienu a eka ne ho se rubber enua be se 33,000 na anyini no wo makodwiri nua ni nyina aguo wo mo chese na eye Ghana Rubber Estate Limited for asase omo ade omo enua no e wo Hunter West Mansin wo atoemantemu na wo madwiregu na eye seye na wo makose edua no wo mo chese anosom esika no eye 1.14 million Ghana cedis eno ene sika anosom nti eno na emra akire no ni posifo nso de achi wodi kro ya omo eka na asem yi eye nana jako emra asonimu a enhwehwemu ekoso dendenden wo daily graphic da obokrata yi anim be patro eno nso so eda ha pepepe na wo hwe the find da obokrata mu nso a omampani abedi achi Dr. Baumia wo say I am Akufo-Addo creation na edaha ya me patro won saka betumi akenkan na Dr. Kotonso na eche say wono etumi krokro World Bank emomo de sika $200 million na ebe share three cross agenda nim ma eno so do eba ebebo ade na Alan so e de tudwa ese wono wasom Ghana asum MPP titiu waso wasum MPP eti obi bia wono akofa krata pese otu franka no wasum MPP chensafo ni nyina ntie nei se obi pe kandifo bi obetumi adi party nanim akọ 2024 mu a na eye wono Alan Kwadwo Chemanten ho asem e wo defender da obo krata mu ti CJ eno so na mejina na mede da obo krata eni mu nsem e ba ye nyina no medi ewie ama